ha attention TV so much go social media so any months me and I never some attention TV show and Chebia and I send me at Tvgh too much less come here person Owusu Bempah and then send me about 12 months and got no football ampere and when now what do into the moon ever now and then as my Becca and Amankrado do not should have a 12 months and which much less come here for you send me now Maame Ng3g3 and a shanty Ebeko near putting my Amankrado at their bar the cemetery and I was shown there. Maame Kao say University Foundation and as some as Nam Beach Media and a summer young cop Liberty Amankrado. But I went to much as a come up with some Maame Ng3g3 and share Reverend Owusu Bempah Basina as a young cop named Madika Kasambia chess of Owusu Bempah and Sorema. As far as Maame Ng3g3 are concerned, but it seems say maybe can't 70 biana. Yana aduba chimi for boy na this of Owusu Bempah another useless guy. Or to change him kwasi ama so Owusu Bempah. No ma sheda na Ng3g3 na convince no ma damage control. Na akwa look like say girl na papa na sem. It's never so. You're listening to the unpredictable. Amankrado. And never be a so Owusu Bempah will be our customer from. I am me Amankrado afemi. O ti mi twa ntron kire na brade Nyankopon. Amankrado me wafemi. Hwe social media and wiase ayewo. There was some non-entities be our social media. Never get close to them. Never associate yourself with them. Because they will put you in a muddy waters. Madika a practical example. Maame Ng3g3 and Kingsley Pepra. The two useless people on social media. What the whole bomb are very careful. Maame Kasikit bin Tremo. Before about the new general secretary, you know, AJFK. Suffer be bomb pie man. Sasofo no bomb pie man, AJFK, new general secretary, Emma MPP. Sasofo ni Asofo Owusu Bempah. I stand to be corrected. Asofo Owusu Bempah nakwada. Ana say Asofo Owusu Bempah enimi ni pa. Omo ye enamfo e wo nyamedwuma no. But omontamo no akwa say asemanso kakra bi eden e hye ho. Na mi bisa Maame Ng3g3 ene say edia ba de na no kopa free sa Asofo ne ho no mo a. Sofo na so sweet. Sofo no Sofo na kwada, Maame kan se na kwada. Bra me se wadi diem. Se ebia enye na kwada no na se ebia eye wo co-pastor ana me yusu na kwada afache me. Na man ni mu say wodi minim se wodi ni yakoso social media. Ama Maame Ng3g3 Amankrado me general. Me kati across me nya blogger Maame Ng3g3. I am a radio presenter. And me links no a kati across. But be abakwa kwadi nkomo. Ah wo gye say e hono me de me ni link hono no. Wani mna ho so na ma boasofo bi hono mo da. Maame Ng3g3 ade ba nkomo na ni sofo. Ya obompa ye ma MPP. General Secretary AJFK. Maame Ng3g3 wunya nipa. Enu na mete sa asem we sei. Ana musa say na ma girl we pa oyedie be nipa. Boni o de ko Sofo Owusu Bempah bra bom no. Wadi awie. Enti onka ni be se akire biem. Se bi kire hen. Na me bi se mama party ni obi nya fan. Omontamu nse dango. Na metachire na me nipa ni di nkomo bia. Maame Ng3g3 wunya nipa. Ng3g3 wunya nipa. Obi ani se Sofo kusi boaten. Woni Sofo Owusu Bempah. Omontamu nse dango papa. Be se ase papa di din ahyase epeja. Bra MPP fo koye omkoto maba ni wie no. Papa di din ahyase epeja. Adie be komo na Maame Ng3g3 wo fight ya pese woni papa di anya bi Sofo Owusu Bempah na asoma wana ana Sofo nipa ka chewa se Maame
Yes, so for the onya blogger and say nsemu. Video ne ba bontin kwa no, na nya intention say video ne ma meto bontin. Maame Ng3g3 kwa ya ho hyehye. Ama block no, Maame Ng3g3. Sa wo so ye bema, try say wo frɛ kusi boaten. Ana na kwada na, we are wage say wo de niam fa ne so no. Say wo lie be ko biewa. I've told them to block you. We are evil. I have told them to block you, Maame Ng3g3. I have commanded them to block your line. Me the other numbers na san come ho. So I'm block you baby and I bronsam. And I'm Maame Ng3g3 so and so for Owusu Bempah koda cells. Ng3g3. So for Owusu Bempah me kan sam akyerew. Ya tie me. Na jai se obebu nuagu wasum. Me dia wonu mi say me Amankrado bi gyan. Dia wo dia me ntwa da bi me pa wasebda. But say o to me na mu a ya na ho ye me mopo. Sa Maame Ng3g3 na odi wachi no. Maame Ng3g3 na odi wachi na minim adeku a odi amadu ba achi a me ti asem bia na me be yisikiti kire mu a na o amadu ba achi ase wadwene. Na so so se kwase aba Maame Ng3g3 ne so no. Sa tama me kan sa asem esi a kire papa. Enya time ntokwa gina mu gidigidi o. Na beka se e bia me ba beka e dia ba divert attention. Ni abeto won tokwam ato awie. One evangelist mama partner na grada antokwa. Ni abeto wo mu no ato awie. Eti me kasa mo akyerewa tie ni ye. Maame Ng3g3 ya wo bronsam. Ba bia woni agronko no osi wachi na okwa kopanyon abo ho. Ng3g3 no se what of form. When me say when you go ase sa na na dwene o. Enti wo okwa kope ba bia edin na sha ase pagya. So for kusi boaten. Ono junior pastor, say was associate pastor. Me say definitely wo associate pastor and be kan ye me ka kire na kire mo. Na no say what the be ya djuma. Make sure say sa ba ya the number. Onso so wo phone so da. So for kusi boaten me kan kra kire. Victor kusi boaten me kan kra kire wo netie me ye. Make sure say ba ya na e friend Maame Ng3g3 na ni mu tantan o de dadie we sesi. Papa won't tolerate any number e wo phone so. O pekine call no ka se na bonzi. Maame Ng3g3 o ka se abobo ya sa di ni nyina e ne dia. Cutting the line in the block no. Or the any number be abefrewa. Maame Ng3g3 we are within. Na we are bronsam so Maame Ng3g3 me many asofo ananti achewo. Enti ba bia bakwa kwadi nkoma e asofo akache nko dia Amankrado meche. Kwasi akwa. Dia wo pasofo Owusu Bempah so anya na wie. Wo so wani ade na Ng3g3 se woni munyansa. Sofo Owusu Bempah kwa interview ye twe na bo so. Bra be defending ne hwa de. Na sasa me kasa me digest sasa na Sofo Owusu Bempah ise come the drip si ni so. Toda ya na oyeme mopo. Ninsem bi basa no mu jojo ni na oyeme mopo. Sa na interview na wojije ni hwani ma se wa bonsu. Aye ni interview no o san sere no indirectly no. Okogina me wa me wiase am wa hu. Me wo nipa bi wo no mo a they can never be in my life anymore. Me nyahu se me on pema se mo a ba bia na me mfa ho. Me nyahu se nipa me nyahu sa on pema sem ba bia wo na me mfa ho. Be peda ho. Certain interviews bi wo no me na se papa na ekwa. Mo amodi na chi ni se nye chimi ni mo chimi a. Se nye nyanse na muni a. Certain places you shouldn't allow the man to go and grant interviews there. Certain places you should know it by now. Modi na chi yo na chimi nti ana mafu na modi di na chi mafu ana modi na chi chimi ni edi kan adi na chi apia na manako evangelist mama party fie at boys any moto adi enim guase kase na be papa yi sasa me to papa no onyina ne naso yie onyina ne naso biem mo se pia na kwakoto enim guase foforo ko chimi you don't advise the man. Member catch me say Maame Ng3g3 na odi mu achi no. I am bronsam na makoto ade na betem mu fie.
Mato bronsam ana moye no wo mo amfie. Bronsam na moye no mo amfie na mo bia ne wo mo birthday party ase. Huh? Wakoto bronsam. Wo ye no wo amfie o. So for Owusu Bempah nsensem bebreba ato ni nyina. Aye bra wo fa Maame Ng3g3 oni nachi. Amankrado so nsɛm ɔde abɛtodwa ɛde afa even Owusu Bempah ho nsɛm a yɛkɔ wɔ se ka me apɛ sɛ Maame Ng3g3 ana hyɛ ni nasɛm ɛno ana me de abɛso mo ɛwɔ Attention TV so Attention TV we inspire you more.